E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai al whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. Ia maua se so tanga fi le mu ma le saunga le mu a ul whaapaanga mai taimi o la iti whana wa onga. Le aunga o le masi i ato le aunga tulanga lua sa ti toa le pata e asia le ofisa o leo leo i lalo manu. Mai le tu lau le mtanga aluenga o leo leo. O le mafu angana o le mafu tatu a whana wa onga ma whaia onga ia li imata maita i leo leo o ngā lulu e le ofisa o leo leo i lalo manu. Ina ia o ngā tasiai ma le mta upolo o ina i lea onga whaatatau i leo leo. Ua mawai, se awa noa i whaamasani, i le tangata o lo ofuina le tōninga leo leo, i lana tala noa, ma lana ngāruenga whaatino, e au nai, i tangata lau tele. O nui tua e whaapena fo ia o ngā tūlanga lua, e le ngāto whanawa o ngā ai o ainga, e ta uloa leo leo, wo o atu i se ainga, e whiwhewe mātua tu vale langona ai o le mama. Taluai o le waaita tele, o leo leo o ni tangata matau tia, matau wha matau, peitai. O le nganga tonu lava lea, o lea o oina o whanawa o ngā ai o mātua, i tiu te whai mga aluenga whaatino leo leo, ma le mafua anga na aunga iai le mata upu leo leo. A lea o ngā tūlanga lua lalo manu, i le ofisa o leo leo i le salua o le vaesa nei. Ma lipati ai le mta ngā aluenga o le anga i atu o whanawa o ngā mamātua o le tau mawhai lea, e whaailoa le au ngā leo leo ma wawai vaenga o lo whaatino ai ngā aluenga. Sa maua fo i le awa noe whaasoa tuai whanau, whaapena foi i mātua mawhaia o ngā. Eui ua li putia le whaamutai o au nanga le whaatau o leola o le whaalapo putonga tūma o tisau na ia le whaatau o leola i Samoa. Ai o lo whaawau pea le leina whaola a le to manga moe popua ngā tia po o le SVSG le Samoa Victim Support Group malana leina whaola o le valu selau fitu valu fitu whaa. Ele maua stata wawa noa il pulenga sa iai o le whaatau o leola na tau la mua ile fionga pali i Carol R. Jong. Pe ta i lo o ta ua le fionga tuatanga loa Joe Annandale i Samoa Observer. Le talo si iei seisi whaalapo ptonga fōu e suia le whaatau o leola. Mo le whaaua wino le au onanga. Whaalapo ptonga tūma o tipe o le floor. Whaamoe moe lava i whaasa iri ngā tupe whaalawa i te le whaawawai. Mo le whaatupe ina wana au onanga e pe o polkalame whaamalo si au. O au onga whaalawa i te le tau o le soifua. Peitai, o le whaawawai peo au onanga le to manga moe popua ngā tia e la vea i soifua tangata. E ala le lato leina Vili fua le valu se lau fitu wha. O lo whaaftai ai le Bristene sili niulina jang le pulenga o le Vodafone ma le Digicel. Ona o lato whaataua, ma le langolango i le tāua o soifua tangata o Samoa. Wafu ai o na whaawau pea le leina Vili fua o iei nei. Ma whaamawina ai, e umane le aso e silia le luasa fulu vala au. Ona o mafu anga SS e au fiai, o le whememea i o ainga, po tangata, o le fia maua oni tau mafa, o lava lava, o ainga tau i misa, soli tu la fono tau sa wanga, e au fiai ma le fia maua tupe tutongi ai pili. So o sei tu ainga. Te tai o sao no le fionga sili niulina jang o le vi inga o le atua e au lava na ave, ona o le nganga ngā lulu e whaatasi o tātou tangata, e fsoasoa ni ai leisi e pe ona solo atuai, le alofai au lotu o pisinisi, whaalapo ptonga tūma o ti au tangata taito tasi, male to a anga lava o le au whai ngā ruenga e whaasa ili tupe mai whafo, o le aisi lava o le o mawai tupe whaawawai, le au aunanga o le sefeina, po le puipuina le o soifu o tangata Samoa. O le tala wha al tupe le mālo le tausanga taluai ma le tausanga nei, na ofo nei le 5 sela wafe tala, o so ai nei tausanga mo le Samoa Victim Support Group, mai si fo i whaalapo tonga i le tunu olo o latu whaia le lavai tu ainga o au aunanga. Ua whamaunia mai komsina o leo e le ai se awala whaasoli tu la fono o maasalomia le maliulilo le li tuli si tolu tasi tausanga, le na mawa tu i le potu al faltali malo na no foil vastal wai wa le manava. Ma ua mutai foi, mase puipuinga whaapitoa na tau fiai le tino le ali ilfal maliu, o le tupua tamsese mea o le imtuutua a o talia so inga whaapitoa leo. Ta ua fo el tātou pa anga, il whaatalanoanga ma leo le malanga mai lea, o le ali ilea mo na tau ainga i Samoa, ile aso lus futolo le masino mati, ai tolu aso mulmuliane maliu.
o mo le mawina fo'i e yailo na ngase tu mau ma ufa amaliaina le whaamsinonga o maliulilo i le taunu unga o sosu e ngā leo whaatatia ese ai se ta otonga whaaltu la fono e whaia i le whale mai. Masa o loto ai loa lo na ainga po le ainga o le tulisi e avelo na tino maliu e le o whaailoa whaalawa i tele le whaletali malo ma le tunu na malanga mai ai. Watu ina mai neil malo Australia le tolu ono tesimal 5 miliona tālai langolango le talinga malo a Samoa ya o kitopa le Tioko meeting ata itai o malo o le taupulenga. O le mafu angol neifso soani pe unta ual whaamtalang whaalawa i tele ina ia whaamautino ai e manuia tāpinanga uma Samoa i le whaaliatu o lona tali malo le lei ilana wha Samoa ai o tū manga whaalei tūlangi le Pacific le Pacific Way i tū whaale vau malo. Wafu ai ona toe au maile atu pe 2 miliona Australia mo le whaasosoa Samoa. O le whaamaualo i ai o le neifso soani tele na sainia le vau minister tupe lau timu ia wale seva ai ma le komisina o Australia i Samoa Mr. William Robinson. O le tolu ono tesimal 5 miliona tāla e whaopopole iwa tasi miliona tāla e awa wa i tono le valu tausanga. Na sainia i le tausanga taluai le komisina taluai o Australia i Samoa Emily Luck ma le minister ia lau timu ia. Mwhaaftai ai le whiunga lau timu ia le malo Australia le fisosoni ai o le langolango ia Samoa ma nāti na e whai. O whaasolonga o tāpena ngā Samoa mo le sitio fōlinga wa ia ino whanga whaitele. Lea wale o toe mamau fo isa taimi ai mātanga o fia masili atu se wa inga i whale tā ele po o whale ui ai o whiuia inga ma se whale e whaamautu i ai skula ki i mulwhanua masale longa. O mai tawina i whaasalaunga ale pulenga wafu o tolu ai nei aso talo an tāpunia le taimi mo tusita wafo i le whaatinonga o ngā luenga e pe o na tā uailunga. Taimi nei le wafu i mulwhanua masale longa lo tau mwhai lava le au whai ngā luenga e whaatuma wina le mama ma le saonga le mua na au au nanga i whale ui tulau peitai. O le tele lava o taimi e le ai se whasi moli, le aini pepa se i tulau, e pepe i singutu paipa, ai o le whaaftai sili a pasese o le maua o le au au nanga mana o mia i wafu. Maua mole mawina le whalau ilo al pulenga o le spa, le te talaina lava o neita o fonga, mole tusi o seata, o whale ui fau, o na whiu ia inga ma le whale o tangata i leo ina le wafu i se taimi vave lava. Talano ai le isi pasese e au ngā tele tali ngā malo o te tele e mawhai ai o na minoi me tā ngā ruenga e si tias e au au nanga ai mai se lava i whale ui i no whanga whai tele e pe o le wafu i mulwhanua masale longa ai o talo si ai le te talai o ia fo i au au nanga i le taulanga ia pia ma si tia o lato fo i fōlinga wa aia. E to whaata mai tio vasenga lai ti le aonga tūlanga lua i le li o le taulanga na mawatu le tansutina o nofo i fafo ma le whale aonga ai ua amata le aonga. Na whasilingia pe ai sea wale o ai le aonga ai tali ta maiti e le ini o lato pili. O le whasili pe ta i fia pili au le tali e lusfu tala. O le tinalea na iali po tia mai e tātou telefou le whaano noanga na o iailona tangata i le taimi. O lana masalo pe o se la fonga, a wa wale to e whaia ni pili o tamaitia o ngā vanga na ai la fonga komiti o whalea o ngā, o lo o sa sao pe ai tamaiti. I wha maumaunga lo iai fo ili vai ngā tupe le malo la vaia, o lo avatu ia o ngā e fso soani mo le whaale leia, ma le teu te wina o whalea o ngā maintenance works, ma le tutongi ina o le pili vai, ma le pili wila. Ta weltina lea ana yaisa na tupe, walu e tutongi umapili o whanau la iti, na tau atu iai fafo, ai ave ilea onga. Ele ima wastata wawa no el pulea onga, lo tatu tau fia leingo o lea onga, ai o ta ua le tina, e a onga i fo ilana whanau lea onga lava lea, pe ta i e le talitonu, ile mawhai e whaia onga na tutuli ta maiti la iti nei fafo, ma le whalea onga. O na whaalala i lava lea whaatalitali o lātou mātua, po o tau a inga elo o ilo ane le whaale tonu lea o tupu i ta maiti ai le i tai tu ua lea onga. Inisi o tala e whaala u loa lava matupu, e ta u lava ma whaatino loa. Le tele o ngā lue ngā tina e mta ngā lue ngā whaatuanga ma whai ngā whaiva. E pei o na fola ilo na minister le au mai o mai le o mei toa alo po o pua a se tulau. E fsosoni le atina ina o whaatuanga i upolu masavai. O le salulu le vai aso nei ufa mautinoa, le tuwhai o mai lei e pe o na ta ua le whaamtalang whaalawa i tele. O le tuwha ngā mai lei e mo i tū malo ua atofa pe ua o atufo i ai le whaasalonga. Ma wheilo i ai o na sui i le ofisa, o suenga whaasaientisi nā whanua i le iwa i le tai au le asolulu nei. Ma saunua whaaptua i le fiongal minsta, la auli le mali e toa le watea pulata i Valfosi Schmidt. I le tā ua,
O le tui titio manu whaalafua i lea tina ina o whaatoanga. E le ngata o polu ai o sawa i lea na urua i te tau ai mai le ima mō le mawina lona sao. I le whaatupula ia o le whaatu mawina o tau mawhamaua i Samoa. Manatu au tu o le tanga lenga ma le tato plan le wha. Ia aua ne isa pano e fisita iai ia manu whaalafua ni. Wai tau te sirifia o me ola fwoi vai o lato mako whau. Aku e atu I ai ngā sori toa moto isi tu mako. Ai a whai tātou te pu e whaatasi te metasi. E ona le pina rena re roko o whēr mea la ngā iai ia maua e roa tātou wai fo. O maua uma le whaititia o tātou tūlama me le whai. A le mangama le whamoe moe ni aso ia o le wala watu ina i auto sirifia. Le pa ia man mamalu au tō fionga I whai pule minista o rautoria leso ne mana umia tō lama rau sō makasi. Nāma leo atu o le mitanga lema, e o atu I whātek tak. O kusa ia ta atia o le tasi mai lei tasi kusa. A lango whapiraro, a umar tātou mawhtangani, tātou wola tō sisida. I le mea lau tūla en mai ripua, e whape lao na whōringa I me tūwa I me tō te whinanawa e. Mana mai le, e rese mai le ina umatia I roa, e lua vai aso, e tolu vai aso. O te tau le mai le ina whakata lata pua. Tātou mō le mawina o le whaafitau li fo I lea, o lo whianga iai ma Samoa I sasae, o le whaaleanga o maumanga e meitua o lo. Pei ta I sawa I lawa ia, e le na o meitua o lo tā avao. O tele le manu pālangi a o fia I povi ma solfanua, I tala loa mamao, a ngā I le tua sivi e pe o na mō li mawina. Ai o amatatu I whanua ngā lue lata mai I tai, le te tau ngā mai lei. Ma whaasolo atua I lava tau ngā luenga mo whaatu anga mātina e o talo ta mū, o whae manioka talo pālangi o ulu whala au aina SS, ma whaatu anga o whala au whaisuam tau ma whamata. O whaatu anga nā, e whaingatā o na whaawau I whanua ngā lue po o talaloa, tālue whaatama I e pua ai vau, le ua maualon tonga fiti. Nai lo le sisi taitasi e mai le maia po o le tua sivi o le launiu. Ai ua whaonga le mai le o le neti, e te tau peseta I nā mū sisi I lunga, ai whawhanga ai pua ai lalo, e whaafanga ngā pua atulou. Mō le whaitau vai aso e whaamasani I ai mea ola, ma whaasolo atu ai lava, ina masani, ma tele loa, whaapa ui fo I ai le mai leilea, ma pu e o mai se lafu I totonu. Whaaftai I le tapo inga, whaaftai I te talo, ta tonu whaamlieina, lau whaafonganga I nei fo I tūlama le nei aso, tātou tue whenua I le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa. Whaaftai fo I le Wendy's Design, mō le whaala e tatununga a malanga I Samoa, a sia nei funga lei, I le Parahim, le oro o ye, le Wendy's Design, mō se la e.